Hej ljudi, danas igramo malo Happy Wheelsa. Inače, ja ne mogu da nabavim punu verziju, pa ćemo igrati samo demo. I izabrat ćemo Dedu, zato što mi je to najdraži lik u stvari. Izvinite ako čujete nekoga iza. To su moje komšije. Izvinite stvarno, ali stvarno mi ne ide ovaj igrica. Recite mi, ako ste pobjedili ovaj level, ja do sad nisam nikako pobjedio. Ajde, skoči, eto. Izvinite. I, ljudi, ako želite još Happy Wheelsa, samo napišite u komentarima. Joj, ovo mi stvarno ne ide. Izgubio sam oba dvije noge. Ne, da neću umjeti, hoću umjeti. O, neću. Ne, daj, umrijet ću ovdje. Nisam rekao. Opet ćemo, dok nas uspijemo. Inače, samo mogu 10 minuta igrati dok ne dobijem 24 subscribera, to je valjda za početnike. Objašnjeno je neki gamer. Inače, da nema nekog gamera, ovaj kanal ne bi ni postojao. Zato slobodno idite, subscribeujte se na njega i lajkujte mi video. I ako uživate u ovome, slobodno lajkujte video i subscribeujte. Puno bi mi značilo. I ako hoćete da vidite još, kao što sam vam rekao, slobodno samo lajkujte video i napišite u komentarju. I to je to. Ja mislim da je ovaj level prepaš. Vidim tako malo koči. Piše da imam 30 FPS. Da bi trebalo dobro gledati. Ali ne znam zašto ovako god. Ne, da, S. Znači, loše sam vrijeme. Loše mjesto sam izabrao da snimam, uvijek se uvijek pričam. Ne znam zašto neću ovdje. Ovdje sam htio malo da izađem napolje. Izvinite što je uopće nisam mogao da napravim video, stvarno sam vam puno obaveza. I hajde opet. I opet. Moram vam reći, jednom sam prešao, ne znam kako. Znam u stvari kako sam. Ne, uvijek mi ova glava pali. Velik spot. Vidite. Ja ću promijeniti ovoga. Novoga. Čika sa ovim motorom, šta je već. Skuter. Pošto s njim sam pobjedio level. Nema šansi. Nikad nisam probao sa ovom jednom ženom. Evo vidi. Oh my god, što laguje. Morat ću me prostiti. O, što laguje. Dobre, uspeli smo. O ne, zaboravim da imam. Znači, ne snimam s nekim gamerom, pošto njega malo boli glava. Pa imam sigurno neću moći danas da napravi video. I samo sam htio reći da ne znam je li prošlom ili pretprošlom epizodom, ja mislim Gario, dobio sam poruku od The Balkan King Rex
A mislim, i rekla mi je ona, ili ona, ne znam ko je, Ajna se zove, pa sigurno je žensko, da mu radnem poz na video. Zato, poz za tebe, The Balkan King Rex ili Ajna. O moj Bože, ne mogu da se ustane. Ova je najgore. Ste vidi, moram restartovat lava. O Bože. O kako koči. Samo ću se zvrt spacebar. Ne. Izvinite što ovako laguje. Malo prije kad sam igrao, malo se spremio ovaj video. Znaš kako je, znate kako je bilo dobro. Nije ništa mi nagovalo. Sad 8 FPS. Stvarno nemam dobar kompjuter. Dobit ću dobar mobitel pa ću preko njega snimat Minecraft. Izvinite stvarno što ne smijem Minecraft, ali ne može. Happy Wheels ne može. Zamislite kakav će biti Minecraft. Ako niste znali, dobio sam zvučnike, evo malo ću se pojačati. Čujete? Ja ću to smanjiti, pošto me nećete moći čuti. Izvinite, stvarno nisam dobro mjesto izabrao za snimanje. Ali još 3 minute, morat ćemo još malo pa završiti epizodu, pa ću nastaviti. Znate, prošlo sam mogu 10 minuta, sad je prošlo 7 minuta. Ne, molim te, moram bar preći ovaj jedan. Ovdje sam se, okej. Okej, pala mi ruka, ali okej. Ne. Ne znam zašto kočim na 22 FPS. Ne, noge. Okej. Još ima još jednu nogu. Ne. Joj. Ne. Da, ja idu još 2 minute imamo. Mamo, pobijet ćemo mi ovo. Jednom za ovo. Onda ću... Imam, ja mislim da ima 8 level, ali nisam sigurna. Moramo da pobjedimo ovo. Evo ovu jednu. Pobjedio sam, a mi nije kočilo. Sada stvarno je pretjerano. O moj Bože, jeste vidjeli kako je bio glup? Tu, ne. Wow, je to bilo mimo? Ono mi se učinu, ne znam. O ne. Prije 9 minuta je prošlo. Smijem pa ću 10. To je bilo to, ljudi. Ako ste uživali u ovom klipu i ako hoćete još, slobodno lajkujte i subscribeujte. Ćao!